idlozi lelo idalo sesogogo bethu oma bezingeke kushintsha uthi makho kubaba wakho but idlozi umoya wangaphandle ongasiwa kini yikho ingane igule yikho ingane yeke izikole yikho ingane sothi izokutshela ukuthi iyeke isikole kade iguliswe idlozi inengule edlozi uthi ihambe yothwasa usuthi uyabuka ithi ichosen ekhaya kubo yabo uthi uyabuka isispecialize kusichitho nedliso ungathi uchosen ngempela gift though igift ayibuzise kahle ugula cha mana business uzo specialize kusichitho nedliso emkhulu emabhekeni ake senze ayi bafethu lumkhokha lumoya emibi 100% 100% athi ukuchazela ukuthi why ngithi ilokhuzana yabona awukho umoya ohlambulukile ongagulisa awukho umoya wena ufuna ukuthi idlozi likhulisa wonke umuntu aligulisa wonke umuntu sengisho ukuthi ayithi abantu bakutshela ukuthi nginengulo mina ingulo isuke isiwe kanjani moya omubi ayi lapho mfethu ngithanda ukukuphikisa mntaka baba yabo ngoba mfethu idlozi abantu bakini njoba naseBhayibhelini mfowethu njoba ngangishilo nako nakuleya episode ukuthi amaJuda akwazi ukuthi abantu bakini ba malentuzana ngoba ukhumbule ukuthi idlozi iyinyanya iyithuka iterminology eyodwa bafu yayizithengisho kuyikona ukuthi ihluka ngemisebenzi yabo ukuthi benza kanjani yayizithengisho so wena njoba uthi wena idlozi alithatha ukudideka liye ngasekumnyameni athi usuthanda ukuthi kancane mntaka baba ekudukeni yabona athi uchazela edukeni athi uchaza nje isimple okay kade ukhuluma ngesithunywa ukhuluma ngedlozi akufani lokho angizoyazi ukuthi isithunywa ukuthi sisuka kuphi isithunywa isikhathi nesiningi abantu uthola ukuthi banemoya yasehlani banemoya yamanzi banemoya futhi nakhona yabalosi yayizithengisho mengase ngithi mina abantu abanabelosi ukuze bezokwazi ukuphothula lelo dlozi baliphothula kuphi fune baye emanzini ngoba emanzini empophomeni ngoba impophumi inomsindo uma uzohamba uyohamba bobuthakathu bunyanga ubungekho right no manje wena because bose kumnyangeni bobumnyama you think the whole of umnyama kunjalo you understand washa ngomdlalo wena bokuthakatha uthatha bonke ubunyanga uthi ubuthakatha uyang understand so awusana ibelieve ukuthi sikhona zamampela lezifundo la ayifuni asinasikhathi landa ngenyama and I always say mina ke iBhayibheli kahle incwadi yokuthi isifundise 1 2 and 3 and 4 mara kahle mawukhethiwe you connect straight noNkulunkulu akutshele lokakutshela kona but when you look labo babamba ama sermon ngabanye abantu into nento kumele balokhu bakutshela ukuthi iBhayibheli lithi akakhulumi uNkulunkulu la kubona kanti anakubuza ukuthi uNkulunkulu uthi manje they always want to tell ukuthi iBhayibheli lithini you understand so ugogo kuba nala ukuthi njengoba uJesu wayehlikelwa umoya kaNkulunkulu ukhulume naye bamnikeze imibhalo ayenza into ephikisa le yamibhalo bebamnikeza hayi professor bayiphikisa bayenza imokari you get mina si verify i-prophecy that's one thing that I don't even do. I always say ukuthi prophecy ifuna ukuverify iBhayibheli lo mbhalo usengawo lo moya iBhayibheli mina angilazi kodwa ngiyahlola ngeBhayibheli futhi ke na angeke ngikuhlole ngithi uEzaya njanja angithi uqonde lapha yana ngizokutshela impilo yakho ngaleli verse olivulile ukuthi the book of Jeremiah huyirahalanle that's for umfundisi to know mina ngize ngomsebenzi ngize ngokuzolapha so most of inkonzo zabantwana bomoya akusiyona inkonzo ukuthi sizohlalela iBhayibheli sikutshele ngezinto ezazenzeke eBhayibhelini engathi nathi besiphila ngalesa sikhathi sikutshela ngeBhayibheli in the now time in the present because of phela nanga si relate libo Daniel ngasi relate libo man but the storyline is similar so rona ke tayelo if you were to ever be in a position where now kuphakama isithunywa masiphakama sizokubonisa umsebenzi wakho ngoba phela akusiyo wonke umuntu onesithunywa ukuthi kusasa uzoba nesonto akusiyo wonke umuntu oprofitayo ukuthi kusasa mela hamba yoprofita abantu emigaqweni
phakathi kwesithunywa everybody has their own role. Now when isithunywa sakho sesihlangana nethonga ukuthi umnguni noma amandawo nakanjani, the process of initiation is actually helping you with dealing with all of those spirits ukuthi zingagudlani in the process. Umoya womndawo is very aggressive and they're very jealous, so they tend to overpower everybody. Ingakho abanye abantu bazokutshela ukuthi asicale siphakamise ugogo bese silanda amadlozi akini kuphi emanzini noma eintabeni bese simase ukuthi ukhulile kahle emoyeni siyohamba siyokuparula umndawo. Now those things it takes an initiation journey for you to understand amadlozi ukuthi ayakuphakamela ngaleso sikhathi. Now whenever you have completed your journey arerehe uphamethu ke badimi bobotle unalo igedla unawo umndawo umnguni baprofeta everything ikhona kuwena yibo awukuthi kusasa they'll stand up and say ukuthi in this season ungizwe kahle I'm not saying ukuthi this is lifelong in this season of your life this is what you're going to do uzolapha ngamanzi uzosebenzisa imithi uzowenza iyothi masocedile ngaleyo season awilahli uthi so uyayeka ngoba nakho sekuphakame enye isizini no you accommodate the other season because amadlozi mawaphakama kwena bebaningi everything is seasonal akunokuthi uzohlezi wena njalo uyabethela kuyaba ukuthi uyabethela kuthuleke now another ancestor comes in and says ukuthi okay mina mmero kwakwa so they do badlala shafomo like monopoly. I will never go where you want me to go. No, I'm not taking you there. I will never go there. I'm not taking you there. Kulego emanzini kunemoya ingakhi emanzini engathi mangele umunye umuntu bathi akasakhona ukuphuma uhambile wahamba njalo eminingi moya esemanzini yeah khona futhi namhlanje elahliwe ezoba khona emanzini for isikhathi eside mningi moya emanzini yabona okay asingiqale la khona itopic ethe ukudlula ezofazela leyo yabo idlozi akusumuntu wakini abantu abaningi bathatha ngokuthi idlozi ugogo wakho umkhulu wakho yidalwa zakini idlozi umoya owangaphandle akusiwa kini you understand amadlozi ayenziwa now and then khona osalenzayo manje ozophinde lilahle one day lokhula libe matured ligcine liumoya ledlozi ligcine lizenza ugogo wakho nomkhulu wakho mina ngiyalokhuzana liyazenza kanjani esengisho ukuthi lizenza ugogo wami okay azuchazela ukuze kufele emoya le idlozi lo moya ofika ekhaya uzogulisa ingane ofika uyekisa ingane isikole lo moya ofika wenza izinto ingane uxabanisa uxovane you understand umoya onjalo idlozi you understand yikho amanethi umuntu nginengulo ngingenwe idlozi you understand yabo isidalwa wonke umuntu uhamba nedalwa akekho umuntu ongahamba nedalwa uhamba nogogo nomkhulu bakho it's either uyakuthanda noma awukuthandi kodwa kunjalo nomfundiso sesontweni ngisho bishop you understand unabantu bakuba hamba naye ukuthi uyabathanda noma akabathandi kukuyena futhi asisho ukuthi siyabakhonza you understand idlozi kasuchaze lento ethu idlozi ngangachaza before yazi if ukhanda something asingenza example ukhanda something uyisebenzise noma isilwane thizeni noma into thizeni uyivuse uyisebenzise ihambe ixake bese uyilahla mawuyilahla into bokunaka izinto eziningi zilahlwe emanzini emfuleni izibini mawuyilahla akusho ukuthi iyafa laphana ifike iadapt impilo yasemanzini ikhule ngasemanzini kusasa kofika umuntu ezokhuleka ecele le yanto kade usebenza ngayo ihamba nayo hayibo lento ke mayisikhulile laphana yazi le yanto indlela itrick le moya akusinto okudlala itrick iyakwazi ukwenza ugogo wakho izenza igirlfriend yakho izenza ini ujethe ugogo wakho nomkhulu wakho kanti akusiyena wait a minute kuphi lapho emanzini kusho njalo emanzini uhambe emanzini kuyalahlwa imvisha amaqala maqede kuyoyimpini kwakuyo emanzini kuyohlanjwa kuyalahlwa emanzini you understand kuyalahlwa you understand so izinto azisho ukuthi ziyafa lezi ziyakhula ziadapt sigcine kusasa zizokuthina abanye bayithatha boyisebenzisa idlozi lelo idalwa zethu ogogo bethu oma bezingeke kushintsha ukuthi umakho ubaba wakho but idlozi umoya wangaphandle ongasiwa kini yikho ingane igule yikho ingane yeke izikole yikho ingane ukuthi izokutshela ukuthi iyeke isikole kade igula iguliswa idlozi inengulo edlozi
uthi ihambe yothwasa usuthi uyabuka ithi ichosen ekhaya kubi yabo uthi uyabuka isi-specialize kwisichitho nedliso ungathi uchosen ngempela gift though. i-gift ayibusisi kahle ugula cha mana uyeke ibhizinisi Yeah. uzo-specialize kwisichitho nedliso mkhulu emaphilini. ake senze so hayi bafethu konke fanele ake sibuke sami kuyibeka so bheke yazi mina yazi into engichaza ngawo yini mfundisi mina nawe sesijwayele vele ukuthi asiboni ngaliso linye yabona it's funny from coming from someone owathi yena ukholelwa kakhulu ku-Old Testament hearing lezi zinto ezikhulumayo Abamofethu. because ngokwe-Old Testament ama-Israyele mawajampa umfula lemimoya elahlwa lapha emibi managed ukuthi iyekela ama-Israyele ivalela ama-Egyptians who were persecuting the Israelites so make me understand ukuthi uma ngabe vele kule mifula kunemimoya emibi elahlole lapha engekho right how is it kule Bible okholela kulo ukuthi kwajampiswa ama-Israyele bathi nabangena ama-Egyptians bese umfula wabavalela wababulala shuthi le mimoya emibi yakhetha ukubulala laba ebebapersecute laba ebabathemba uNkulunkulu ba-right. It doesn't make sense. Sometimes thina sabantu bamoya sinokuhlala phansi si-analyze izinto ngengcondo yethu and say kunje kungekho kanje asiconsulteni nomoya siwuze ukuthi umoya uthini. Yabona thi mina ngihlezi nje ngikhuluma experience angikhulumi ngathi ngezwa bethe understand angikhulumi ngokuthi mhlawumbe ngathi makhuluma ngesilwane uthi sikhandwa kanjani ngikhuluma ngokuthi mhlawumbe ngezwe usibanibani ngikhuluma into nami ngangayenza understand ngikhuluma ngento nami engikwazi ukuyilahla ngikhuluma ngento engikwazi ukuthi operate kanjani angikhulumi nje ngawo mhlawumbe ukuthi iBhayibheli uMose wathi angikhulumi ngalezi ngikhuluma mina ngento mawuthi wena mhlawumbe kucinywa amakhamera uthi ikhandwa kanjani lento Asibacimeni siyatha. So yabuza nje kodwa ngifuna ukwazi ukuthi shuthi ngokusho kwakho kanjalo mntabami uthi idlozi lumkhokha lumoya emibi 100%. Excuse me. 100%. Athi ukuchazela ukuthi why ngithi ilokhuzana. Yabona awukho umoya ohlambulukile ongagulisa. Awukho umoya wena ufuna ukuthi idlozi likhulisa wonke umuntu. Aligulisa wonke umuntu. Sengisho ukuthi ayithi abantu bakutshela ukuthi nginengulo mina. Ingulo isuke isiwe kanjani? Ayithi umuntu uthi nginedlozi. Nengulu nami ngikhuluma into engibile kuyona mhlawumbe uthi ubona amavidiyo mina ngibile nami isangoma Kwathi awu umthwasile mina hayibuku Unoloyira. nohlezi mina ngakhuluma ngobusangoma ngikhuluma lento yeah kwangakabi fashionable ngikhuluma lento le namhlanje abantu sebeyibona lento engiyibona mina ngakhuluma lento ngathuka wonke umuntu abanye sebeyaguquka namhlanje sebeyibona lento kodwa ngeke bebuye kumina ukuthi ayifethu wawuqinisa abanye bayabuya abanye ngeke bebuye but akekho umuntu osayikhuluma social media as ngokunderstand kwami if mubukusisa ngezikhathi zasemandulo yeah amanzi umuzi umlando wawo ukuthi ngasikhathi kubhubha umhlaba into eyasala la izihlukanisa amazwe ngamazwe uzibona siba nemap kwakwamanzi so izathu sokuthi ubone umuntu onabantu abadala sokubona inyanga isangoma amagedla abaprofeti begcinele emanzini bebeyokhuleka beyocela beyohlambulula benza yonke leyo nto ingoba analamandla lawa ukuthi kwaye kwaba khona la khona esave khona umhlaba. Okay. So if now uyakhona uyofika ungene khona uzihlambulula usebenzisa izinkambi zakho uyovusa lawa amandla lawa amanzi anawo ngoba idalwa ngisho noma kuthiwa seziyahamba emhlabeni uyakwazi ukuthi uziphothule futhi khona emanzini ngoba amanzi apure amanzi ayakwazi ukususa into nobumnyama ayiphuculule. Siphinde sibuyele futhi la ekutheni wena mntababa uthi idlozi limkhokha malimoya omubi ay lapho mfethu ngithanda ukukuphikisa mntababa yabo ngoba mfethu idlozi abantu bakini njoba naseBhayibhelini mfethu njoba ngangishilo nako nakuleya episode ukuthi amaJuda akwazi ukuthi abe namandla ngalendlela lokuthi kuphushwe idlozi labo kuze kubhalwe incwadi kuze kubhalwe umlando ngabo
ukuthi thina njengoba sabantu abamnyama sithanda ukuba narrow minded. That's why sigcine sichallengeana sodwa. Asifuni ukuba united in a way yokuthi sikwazi ukufika ne formula yokuthi sibeke umlando wethu kube into straight. Umuntu nomuntu uzofika ngendlela yakhe athi hey mina ngazi u A no B no C and leyo ndlela engazi ngayo iyona kuphela. Yabo? Kanti ngabe sishona phansi. Sikwazi ukuthi sakhe sibheke umlando wethu ukuthi sisuka kuphi ukuze sizokwazi ukuthi isizukulwane esizayo singadukumi njengesizukulwane sanamhlanje because isizukulwane esikhona namhlanje sidukile siyahlanhlatha siya yonke indawo. That's why ngize ngithi mina mfethu ngiyaphikisa ukuthi abantu bakini ba malentuzana ngoba ukhumbule ukuthi idlozi inyanya ithunya i-terminology eyodwa bafu izinto engishoyo kuyikona ukuthi ihluka ngemisebenzi yabo ukuthi benza kanjani izinto engishoyo sho wena njengoba uthi wena idlozi alithatha ukudideka liye ngasebumnyameni usuthanda ukuthi kancane emntaka baba ekudukeni yabona athi ukuchazela Dukeni. athi ukuchaza nje isimple. Okay kade ukhuluma ngesithunywa ukhuluma ngedlozi akufani lokho. Angizoyazi ukuthi isithunywa ukuthi sisuka kuphi. Sisuka kuphi isithunywa? Isikhathi nesiningi abantu uthola ukuthi banemoya yasehlani, banemoya yamanzi, banemoya futhi nakhona yabalusi. Izinto engishoyo. Mengase ngithi mina abantu abanabelusi ukuze bezokwazi ukuphothula lelo dlozi baliphothula kuphi? Fune baye emanzini ngoba emanzini empophomeni ngoba impophumi inomsindo. Uma uzohamba uyolapha ulaphe umuntu othunyelwe ngezizwe. Fune kumlaphe ngani? Umlapha ngezigubhu, umlapha ngamanzi. Lento enomsindo ngoba into esuke ingenile kuyena emenza ukuthi umbone ngathi uyamemeza ngathi uyahlanya. Usuke engenwe yilento lethunywayo eyilwane ezifike zibangomsindo. Uyazazi uzakhiwa kanjani ilento izizwe. Ngiyazazi. Kankani zonke lezi izilwane ezibanga umsindo sifike ihlanganiswe zenziwe bese kuyolandwa umkhokha wasemathuneni. It's either uyolanda imvuzane zakhona eziye zangena ethuneni zaphuma ngaphandle zithathwe zishiswe emntaka baba zihlanganiswe kanye nezinye inkambe ezihamba ngobumnyama bese emva lokho kwakhiwe izizwe zakhiwa ngokuhlukahlukana khona izizwe ekwazi ukuyolanda khona izizwe ezikwaziyo ukuthi ke zifike ibulale zifike zihlanyise umuntu. Izizwe phela izizwe kuya ngokuthi ufuna ukuzenza noma sikanjani. Izizwe kahle kahle inhlanganiselo zezinto eziningi. Kungabe ezokuhlola, kungabe ezokuthi ulapha abantu, kungabe zomdonso kuningi kwezizwe. Ngeke siqede. Kodwa ngokuthi wena ufuna ukuoperate kwini. Sengiza la yazi isithunywa. Isithunywa messenger liyazisho negama. Liyabe ithunyo zobumnyama ezikutshengisa ukuthi nakho kuyabulawa khanda lokho for ukwenza nje destroy ku1 no 2 no 3 kuyabe ithunywa webhayi ukuthi zikufundisa indlela eqondile ukuthi hamba usiza abantu ngendlela ekulapha kanje. Okunye futhi into esishayayo thina sazi ukuthi ogogo bethu nomkhulu bethu ababenganawo amaphutha kodwa sithi siyobahlambulula. Yazi ngisho lo thi manje about uChristian kodwa lo thi engahamba manje eyolanda izinto uzokuthusa ugedla next week edle ukuthusa ugedla next month. Kodwa kangadalelwanga yena uselapha abantu uyothi mayishona engena kumzukulu uzoyitshela umzukulu hayi kungeni lokuthini nezikhwama zakhe kwakunje kanti kwangasize zakhe into yokulahlwa leyo because engadelelwanga ukuyenza. The problem ithini sitshela ukuthi wonke amakhuluma ugogo akhuluma umkhulu ikhona kanti nabo baningi amaphutha abawenza. Yikho namhlanje bengangena emndenini benemthwalo fanele thina sibanjani sibacela intethelelo sibahlambulule. Inyanga nezangoma azithi zimamela lonke idlozi elikhulumayo abasho kanjalo. It is people saying that. Mina ngiyazazi inyanga ezithi khona amadlozi athi makhuluma ubheke ubona ukuthi uyakuphambukisa udinga ukuclean abe right, you understand? Okay. And lento yokuthi wena uthi konje utheni uthi idlozi likugulisayo because bathu nedlozi I understand because ukugula kwesiphiwo sika moya it's not all about amadlozi kuphela kwa umuntu omKristo. Yabo you understand lo manje emakucala kwa umuntu omKristo impilo khona ukuma kungayenzeki next maka esontweni bamtshela ukuthi wena kahle kahle une calling yokuthi kumele usize abantu ukugula nako lokho. You understand? When we look at impilo kaMose angisho nokuthi uthanda iOld Testament kwamela shiya umntwana abantwana bakhe nomfazi wakhe
ukuthi ayolanda laba bantu ukugula lo because he wanted to be with his family. So namhlanje ugogo just because ujike esibhedlela wathola ukuthi kumele uyothwasa azosebenza lento lesesithi idlozi elibi lamgulisa wasingathi uNkulunkulu naye umoya omubi waye wathatha umoya semndenini wakho ukuthi awuphile abantu. Yabo lokuthi inkinga akabanga isangoma manje ngiyabona it's ingikaphe nobungoma ingulo yobungoma ayifani akusiyo wonke umuntu ozogula agulela ukufa noma alahlekelwe izinto akusiyo wonke umuntu ukuthi imele eqale abone into zakhe zishona phansi mina ngathwaza kube ku right yonke into ambe ihamba kahle educated I had to leave la ngifunde khona ngazongena khona ukukhipheni ichitho lezusho ukuthi awukwazi ngeke isikolo bese uyokhipha ichitho ufakile ngakekelela konke lokho ngoba eyami ubizo lalahamba kanjalo it did not always happen ngokuthi mele ngibe nekhanda mele ngishawa amadolo mele kwenzakaleni ingulo idlozi imali iziveze empilweni yomuntu bayakhetha ukuthi baziveza kanjani based on your lineage and where you come from if you have wounded ancestors of course they're going to show up as wounded because of nobody was taking care of them if ngithi mina ngingena phakathi kwephehlo njengoba ngisho angingena ngephehlweni ngoba manje sekumile cha ngingene ngoba ngiyazi ukuthi ngibizelweni yabo bengiyazi kahle ukuthi angiyophilisa ugogo owashayeka kanjani no nasi sipho sakho gogo nayi indayelo mele wenze kanje kodwa manje siya generalize ukuthi no ma unedlozi mele ugule na kanjani idlozi lakini namawunzi wabo ukuthi now you are carrying the responsibility of healing them ingakho umuntu makangena empandeni uthola ithwasana lingena inyawo zingasebenzi siyokuhlolela inyawo ukuthi kushuthi leli khehla noma ugogo ohleli kwena ukushaya ngeinyawo uyaziveza ukuthi la ngikhona nami ngisafasekile hamba uyofaka ubuhlalu lo uthi inyoka hamba uyofaka ubuhlalu udedele konke uphinde uvike because abangithi ubuhlalu kunamakhala kuyahluka kanjani leza insimbi it's not just an identity but it's also a protection barrier ukuthi ngeinsimbi angithi uyazi ukuthi kunama glass beads kune plastic esikhathini esiningi we recommend ukuthi get your glass beads because they last longer and that's a longer protection barrier now mase ukuthi kuvelile ukuthi wena wela ngaphakathi kwesiphi isibaya uhamba ngesiphi idlozi siyokulapha ngengulo evelayo ngaleso sikhathi ayisho ukuthi umoya omdaka that's a representation of how wounded your ancestors are and engicela ukuyikhuza fast asiyekeleni lento yokuthi uhlulo ubunyanga uhlulo ubungoma so uba enemy yale yanto asiyekeni lento yokuthi uhlulo ubuzalwane so yothwasa so boy enemy abazalwane so amutshela abantu ukuthi bebabhizi bangithandazisa idlozi lomlungu umuntu engingamazi asiyekeleni lento yokuthi uma umZCC so ba umpostoli so ufuna ukukhuluma iZCC kanti ake sikhulene emoyeni mina lokho kwaba yini ngaba nekhayeli one la kamoya but nga understand as wonke amakhaya wabantu understand it's always lobe kayinyanga sekahamba tshela abantu ukuthi ya lento yamadlozi ayikho ya mina bengilapha and it's misleading people aliki sonke engakhulunywa kabi nebelief engakhulunywa kabi kwanina abazalwane kunezinyanga ezinikhuluma kabi so asiyekeleni lento le bafuna ukuthi asiyekeleni madoda ufuna ukubuza nje umbuzo Mhlaba waphothula idlozi waphinde waliyekela wayongena ekubeni Christian angisithi Christian ngiNazareth manje iNazareth ngiNazareth ngashembe washembe okay kodwa yazi mengibuka mfowethu esikhathini esiningi ushembe uba umuntu omnyama kanye nanokuba edlozini akuqhelelene kakhulu akuchazeleke yabo ushembe uzobuyisa isintu sethu iNazareth kuphila isintu lapha hayi ubunyanga abukho ubusangoma iNazareth alivumile isangoma but ushembe uzele vele izoni ngeke singayikhona ngeke kuxoshe ngokuhamba kwesikhathi uhoping ukuthi egcineni uzoyibona le nami ngangena ngisangoma kaShembe ngangena ngifaka ubuhlalo kaShembe understand uShembe uzobuyisa isintu sasiphila ngaso cause bese ngena imkhuba manje understand nabo bayafika nabo kaShembe nje lapha kuthini kanjani bazohlola bafika bazofuna amandla bazogcatshwa esontweni bakhona ngisho abathwele sisonda nabo understand akusho ukuthi noma nakho kukhona ingane zakhe egangayo umthetho kaBaba awushintshi usuyashintsha usuyabheda ama Christians aphila impilo yawo
kodwa akusho ukuthi mawubona iChristian mhlawumbe edlala abafana noma edlala amantombazana bese uthi ama Christians kanje wena buka umthetho kuphela ukuthi umthetho uhamba kanjani bakhona baphuza washeni bakhona benzi akusho ukuthi sonke sizinjalo noma bonke abanjalo inkinga wena buka umthetho wamkela wonke uyazi ukuthi athi uchazele uma ubukusisa kahle even kwayena uJesu engekho perfect wenezakhe izinto ezazenzeka kuyikona ukuthi weyikhethekile ekuthena kwazi ukuthi 100%. So even namanje I feel like abantu abaningi banako ukuduka if mebezofike begxeke indlela abanye abantu abahamba ngayo Okay. Because uNkulunkulu uhlala kuyo yonke into ongayicabanga yabona uma ukwazi ukuthi into uyicabange namhlanje uyi-attract ngomqondo bese uyificisile eduze kwakho tshengisa kona ukuthi uNkulunkulu ukwazi ukuhlala yonke indawo ngoba even nazi izangoma nathi nasiyinyanga kanje mesikhulekela inkambi sicela amandla sicela kumdali umveli inqaki simcela sithi sicela ukuthi usipha amandla ukuthi lesiwasho lelikhambi leli lihambe liyomhlambulula umuntu kanje sikhuleke naye silibambile lelo khambi usu edamandla kaNkulunkulu wa edamandla ezidalwa zakho which is idlozi lelo uthi ngaleminyaka yabo lapho athi uchazele into solo ncane athi uchazele into ngibuya khona nomlapho 100% athi uchazele into ukuthi ilokhuzana yazi uyakwazi ukuthi athi ngenze example uphuphe ebusuku mawuboniswa ebusuku kufika umuntu ekuphethela ukudla kanje ufika ukuthatha ubone ukuthi ukudla kwakho kumnandi okuhle ufika ukudle ukujabulele kanti sebekufaka idliso kuyenzeka futhi ukuthi uthi omunye ephupha ukudla semngudla ekubona ukuthi laphana awukudla kuthandayo ukuthi kuyasondela ukudla mase sithi uyakudla kushintsha kube impezi noma kushintsha kube into embi bese yakulahla ithile usuvekelwe yini la athi uchaze sokuyini athi uchaze sokuyini angiyanivala manje khona phenya khona yasokuyini laphana iposition yomuntu iyona ebalekile yabo iposition yakho even spiritually ubumnyama uphupha ubumnyama izinto eziningi lokhuzana uvele izinto ngeke uyibone ushaya kalula bese ukuthi makukhanya yonke into ivela 100% ivela njengoba injalo 1 minute ngicela 1 minute yazi mina ngiphika ini apho ne wena bose bunyangeni bobuthakathu bunyango bungekho right no manje wena because bose bunyangeni bobumnyama you think the whole of bunyama you understand washa ngomdlalo ebunyangeni bokuthakatha uthatha bonke ubunyanga uthi ubuthakatha uyangi-understand so awusanayo ibhilive ukuthi zikhona zamampela neziqiniso la ayifuni asinasikhathi vala manje ezona nayo lo naye akanayo uwo bosekunyangeni bobumnyama yikho ngithe lokuthi ngempela mathosa uyamchazela fanele eqale kuma roots ngeke umkhele phezulu mina ngiyabelieve zikhona inyanga zangempela lokho ngihlezi ngusho ngisho uma video ukuthi bakhipha ebumnyangeni ngoba shuthi ngempela la ukhona osebumnyangeni until the next episode ngabe niqhubeka on camera akukhazele into phezulu zikhona inyanga zangempela mina ngihlezi ngibhale ngisho ama video ukuthi khona uphiwo uzalwe nabo umnyaka inyanga iyalapha kuphela ayibulali you understand iyalapha kuphela inyanga